Kwenzeka bebelethe umthetho wabo ilobolo abantu bakaMkhize eMbumbulu ngoba untombazane wami usethola umntwana wakhona. Banginikeza nosuku lokuthi uFebruary 2 ngabalindela ngalungisa yonke into. Bafika bebathathu ehla soba umfana wami ubangenisa esangweni bangena. Batheme bengena nje bahlala ke dining room within cabanga ukuthi awuphelanga no2 minutes zangena lezi insizwa nami ngitshela ukuthi zihamba nabo bayitshela ukuthi ezala ekhaya zakhomba umkhongo omdala sicela imali wabanika i-wallet bakhipha basitshela lapha isikhwama bayibuka bathi incane bakhomba lo munye khipha imali wena babanikeza isikhwama bayithatha bese bethi isiyaneleke bathe mase bephuma behamba bathi amen